Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arpa pratrik mutau naiwing arajakat kendai. Keseng New Trap Youth Council, Ri Muliang Area Union, kalalit ujar hau sembot Menteri Rangba Kejela uba Preston Tansong, uba pet ru ikatnat PWD, halor kejeng yai pendek jong ke Sorkar Asam, bansna ya ke Surok, na ke skim PMGSY, kaba penyaso na do kesnong Atiabari, syadu kesnong Siak, kibadang hap apo upot usam jong Kejela Meghalaya. U Presiden nyoka New Trap Youth Council, Ri Muliang Area Union, usamla Destar Borlin Wanyang, haga jengkran barkinong pathai kubor ulai tu, ba usembot Menteri Rangba Kejela, ula kular ban simkiai kini kejengwan pendek jong kipulat ke Asam, nadu usnam arajakat nyau ban pesangnya jebor, ban snai kini ke Surak ke bapnyaso, hadu kandai teli kisnong kiberan markap bat Kejela Asam. Layak wanyakeran hawede bat ke jingje ante ha Surak ran nihat West Single District Hajana Atiabari, ya ke jing tuklar ke Asam na kapor syakapor, ban wan pendek kamdai syuk kasin ke Baningkong, ladai kasin ke Balai, dan mentang ngilakwa banyui nak liang kamtam u Preston Tansong ba kelar le me kam ba kate kam kan ya syai ya kajing penuit ke Asam nomor ngisa kajing lengok ba kajing undum nakapor syakapor nomor nadu itu kipor ba Asam kawan bantu kelar menta kala sakut hadu saubnai sanbnai te menta kala dei ka yom telang ngilakwa menteri syai te Surok yo nakaliang jong kontraktor lese last establish singi unsa clear kum ne kum tai la da kate ka kam sa klem da yapen be kloi ya kan ne kam foreign ni kan te nakaliang jungi keseng nim ko hiru ba kibreu kate ke jaka menta bagin cha ha gajing sa umdum la ne bagin sa kino kijing cha pendik ha ka Asam namar lada nakaliang jong ka Sorkar kampen kloy ya gane ka kam ni mansi na kaliang jongi ka seng ngin sasim na daga no rai manle man pi da kinu kam bar hagaju ka poro ngasngau man kerpat ladal ladai ka por man pensdang ya te jing tre te poran ni ha baki dei ban patha lane ban pentip man ai man pen khanya ki bor bahara hagate ke jaka khnang ban light na jing man sau ba ke jing ma namario hagate ke jaka lada kim klan ibor bahara kami kajeng yung snam yagi pajba jong kadong kathan thamtam yagi bawan trei yagi tu kasura te dei halor kata kanong rim ngi kaseng ngim kwa ba kadut kan kelas 6 hagte ge jaka bat ka sini kan kelamau hagte ge jaka te dei halor kata kanong rim ngi nakaliang jong kaseng ngi kwa ba yagi te ka kam dei shu ban mang pen slam kla dei ban pen trei shai khnang ba ibreu hagte jaka kin yo ban yai su kisan ban insuk imsai mangisania hi hagane ka Sorkar ka bamta ba kamde ye tang ye kata kam Surok bre khamta me ye ki waye dei ba ka sungsuk sungsan unju ye put usam hagate jaka namar ye ka jingya tuklar juga Asam na ka kam development jong Sorkar kaju sigaju hadu ye ki kam business ye ki bre hagate ka dong ka thanyu ye kata iai ban ban penuit la ki sengkam sengjam hakite ki than borda te nakaliang jungi ka seng ni ban jor sa sin baka Sorkar kadi ban simkhia wat ban penbej no yo ukut usam agate meneng layak kren nam ta ka border issue ban train no kamplay te ka Surok bala penuit taki Asam mentala don yo ndriu nyo nai muto kan issue kontraktor namar don jingwit te hajinya kren bat ni menebat ba Preston Tansong ula betha AUDC ba onchong meeting no kamkloi bat ka Asam ban penbej no pesungtu no namar kane ka Surok awan ka skim na po sentral u Asam ne u Meghalaya ne umla ban puntut andre kadai ban chong jing suntu jongki SP ne ki pulit ba jong ka Meghalaya bat jong ka Asam te nakata ni nakaliang seti ni siang jenjar namar nadu munsuaru ngim yo Surok tengim se menta mi hapon wan mi ciwan mi wan kerpat ya ke Sorkar kenang ban simkion ya kene kakam ban pendap no kam kloi.